Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad al-qail at-taswiju barakah wal waladu rahmah fa akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadah. Amma ba'dah. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong al-fadil Kiai Haji Zainuddin Bekri, Kiai Abdul Rashid, Kiai Masanan, setuju para kiai sampun bede langker, para asatid simulja Ustadz Muhammad Ali, Ustadz Muhammad Dahlan, setuju para asatid selain seperti kaula amul jaki, tokoh masyarakat, langkong-langkong Bapak Kepala Tisa Tampurlau sareng setuju jajaran seperti kaula amul jaki ajunan, Bapak hadirin muslimin, ibu hadirat muslimat, lepeleh datang ke pamili, semoga kaula ajunan tetap berada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, udik dalam keadaan Islam iman, semoga tak ijabutnya bersarang Allah, muntak telah andi bagian nyanguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma amin. Sifatun kaula amul ja'aki sahibil hajah teretan semulja Haji Fadilah sarang Pak Hamid sarang Haji Nur Khalis sekeluarga iki intoh sika dimanang are semangkin nyalamatin putra dua iki kento modali ben Nur sama sampun lastari iaqad nikah mantermu ke sareng Allah itetiaki cuduan pasti dunya ben akhirat, barokah umurah, barokah ilmuna, barokah rizkina mantermu ke sareng Allah iparing narazikeh nak poto saleh sareng salihah salihin was salihat amin Allahumma amin. Sebutan kaula amul jaki alhamdulillah akad nikah kak dinto minangka sunnatir rasul lalampan epon para rasul, lalampan epon Rasulullah juga langkong-langkong lalampan sateja para nabi para rasul si ampun ilaksanaki sarang para pendahulu kita eki keto bengasepo kaulah ben ajunan seteja sikak dimak orang abi ni kento beni namung Rasulullah mololo tapi seteja para nabi para rasul para pendahulu kaulah ajunan mi sami alaksanaki abdun nikah sampai debaki an nikahu sunnati faman raghibah an sunnati falaisa minni. Nikah dia debun Rasulullah tang lalampan, nikah dia debun Rasulullah tang lalakon tang burleburan. Faman raghibah an sunnati, siapa apa orang sesengit setanda dek nikah falaisa minni, maka orang jadi beni golongan sengkok dewa Rasulullah. Orang setanda anikah kak dinto beni golong na Rasulullah jaipon. Napa nih orang si beni golong na Rasulullah tanda anikah keng mun ngecer tujan pak. Ini si beni golong na Rasulullah. Tukan walaupun tak ngecer keng tanda anikah kak dinto tak pati bagus pak.
tak pati sirarukum uzzabukum debu Rasul paling bejuban kapi iya area jangbu jangan ben kapi kuah kita debu Rasul sirarukum uzzabukum paling juban kapi orang bujang ben kapi lebih-lebih mon mati parapan bujang kurang saya gitu Pak kurang saya anak miskin debu Rasulullah miskinun rajulun laisa lahum ra'atun miskin reng laki setandi bini subhanallah miskin beni keje nih miskin nap miskin dari kenceran mangkal gula ajunan gula abi ni kita minaka ibadah mun beda orang tandi bini kengki kabedaan sehat tuli abi ni Pak iman apa terjadi olaten saus orang tandi bini orang wibawa apa iki Allahumma sholli ala Muhammad tore olaten Pak Harto jadi presiden 33 tahun Pak Harto hebat Pak Harto jeje Pak Harto pasera orang sing tak tahu rawatan ke Pak Harto satu aja orang pada segan ke Pak Harto pada takut ke Pak Harto pada tunduk ke Pak Harto tapi kengai Pak Harto setelah ibu tin atingkel dunia Bu Harto setelah mati Pak Harto na dem selendeman Pak Allahumma sholli ala Muhammad kita orang bini gitu makan bini kita luar biasa mersirarukum uzzabukum paling cuban kapi paling cuban ben kapi orang jangbu jangan ben kapi debu Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad para tretan sami multi maka tak langkong sebora lebih kan penakan aulajunan sebagai nak potong mun kapatian embu ini kele mun embu sete embu mate bapak ki sehat emak ki sateng maka wajib anak kita beri kesempatan mataber ke bapak gitu ini wajib anak benih-benih sunat wajib kewajiban karena napa beri kesempatan Pak sedih kele apa cong embu kan lama mate Pak dan lebih 40 hari lebih 100 hari iya apa kaki kan ki beres apa di bini Pak ayo bini boleh ini kan anak terdan bini Pak mun embani pandangan mayung kok si minta akhir mun bentani pandangan engkau si nyari akhir ini kan anak terdan wajib anak gadin anak apa ring sepok itu si abi ini boleh todus ke anak terdan nyak benyan yang sepot abi ini keng tako amadu anak toko todus sepan todus ke anak ini kena butan gula nyak benyan tingkatannya minta abi ini boleh tako amadu anak kiai ikut tako amadu anak ya mun anak mataber maka ring sepok itu laluasa tretan kakui abi ini malah ya make pataber tak apa langsung atoro bapak nih tretan mun asal ada matande tretan abi ini Pak lacong latuwa iku cekok latuwa keng ting laut tur anak kerapok kopok abi ini alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad jadi makan Rasulullah setuju para nabi setuju para pendahulu kaul ajuran alaksanaki sunnati Rasul engki keto alake abi Allahumma sholli ala Muhammad para tretan sami mulja sebutan kaulah amulja kita hormati semakin karena makin mudali sarang nur sama kento ampun ceci keluarga ceci lagi bini kangkui saya masa depan masa perjalanan mudali kan kula mator setuju tolong mantan dua nikah juga si mantan laju yang kita langkong montero saya perjalanan epon montero suksesah Allah sabak nomor setong Allah sabak garis pertama Allah sabak nomor setong mun la Allah sabak nomor setong insyaallah bekal saya kau dina sampian bekal saya kau dina mudali sareng menurut sama amin Allahumma anak penceritaan Rasulullah madebu baiti jannati tang romare pada ben swarga dengan Rasulullah baiti jannati tang romare swarga deguna miadebu tang roma swarga ceritaan padahal di rumah Rasulullah nikah insyaallah ukuran epon 46
insyaallah lagi jitu rahman insyaallah ing Madinah kento di masjid dalam Rasulullah ukuran epon 46 sekitar Rasulullah itu Rasulullah itu melarat sing ngokos apoy kan sebulan kadang tak ngokos apoy kan seminggu tak ngokos apoy kento mi sepane sobung setan apa panapa sida Rasulullah pun ari pun malam korma sareng aing kento sida Rasulullah korma sareng aing gitu kan seminggu tak ngokos kan sebulan tak ngokos tapi apa-apa mi ada baiti jannati tang Roma pada ben swarga itu Rasulullah keluar panapa sih kesenangan kesejukan ketenangan mi sepenika lah munterot Roma kaula ajunan tetia pada ben baiti jannati tang Roma pada ben swarga pertama Roma kaula ajunan kento kutu beda taat kutu beda taat Masya Allah nikah pertama cerita teti tak aku tak baiti jannati bani Roma angun jurungun punten bani Roma semewah punten beli mobil semewah PC miliaran punten Roma kento montro senengah montro pada ben swarga neng Roma kento kutu beda taat si laki ahli ibadah si bini ahli ibadah Masya Allah munika beda Roma teretan lahirlah tang Roma pada ben swar lebih teretan si laki ben si bini libur berjamaah amin Allahumma si bini si laki libur berjamaah Masya Allah lebih setengah telok pukul 2 saling jagaan ben selaki ngiding kade le apa yuk tahajud sebini jaga kade kak apa yuk tahajud nih lahirlah baiti jannati tang Roma pada ben swar ke amin Allahumma Masya Allah lebih mari tahajud mari asolat mari ibadah pas baca Al-Qur'an teritan ikento lahirlah baiti jannati mi sepanika udkuruni adzkurkum dawud Allah ingat aban kasengko adikera ban kasengko nyebut ban kasengko sengko nyebut kaban kapi dawud Allah amin Allahumma orang mun ahli nyebut asman Allah isebut bi Allah taala teritan dak mamun seneng mun isebut Allah teritan cek gula sampean disebut ITB saos laraja cedak pak iki sampean yang mesereng pak sebut ITB isyaragi aduh mamereng make matuane kalau pak teretan kalau anda apa iku make matuan sebut ITB napa boleh pas Allah saya nyebut kakak ulaban ajunan mandek seneng mandek tenang ati gitu teretan amin Allahumma jadi ulaban ajunan mau nyebut Allah kau ulaban ajunan disebut ya Allah Allahu Akbar Allah nyebut ke kau ulaban ajunan bulan ya ayyuhalladzina amanu ipanggil orang seiman sareng Allah ipanggil kau ajunan disebut sareng Allah mandek seneng teretan amin Allahumma teretan sami tapi tak langkong pak sepora make Roma angun jurungun PC nyaman ngala mobil mewah keng Roma apa nih kata dia ibadah Roma tadi kita ada bajang Roma tadi ibadah lagi bini insyaallah tak nemu kesenengan kulibat ajunan teretan mi siapa nih kayak seneng kayak itu benih mata teretan seneng benih kopeng pak seneng benih colok benih elo tapi seneng kayak itu pusat tak benih yate alhamdulillah benih yate pak maka orang ahli zikir disebut zikir sareng Allah disebut sareng Allah maka gue berajuan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ingat kalau berzikir ke Allah kalau menyebut asman Allah tatmainnul qulub tenang apa banyak ate alhamdulillah olatin pak artis neng Jakarta kak disero mana ratusan miliar ternyata harga Romana itu ratusan miliar pak Romana itu lain PC seperti bank ratusan miliar bahkan edian kaisa triliunan mobil letak kaca ator teritan
Masya Allah, emas letak kecator. Tapi apa-apa, oleh 3 bulan ala kiabi ni, mi berantakan. Tak ada tenang ni kat disa, Pak. Tenang tak ada, cerita. Allahumma salli ala Muhammad. Kan ulatin, ima sering tampu lauk ko tengah. Terus lagi bagi. Banyak orang Roma nak kok rongkok, cerita. Roma ni kini, keng mi semas sekut, cerita. Mi sembanyak, cerita. Kenapa mi sem? Tenang, Pak. Iki segelok Roma ratusan miliar, PC miliaran, tapi tak ada tenang. Ima sering Roma kok rongkok. Mi tenang, sekutan mi semah. Mi tenang. Nih, datanglah baiti jannati kariyate. Aisyah zikir ke Gusti Allah. Alhamdulillah. Lah ini kan mersetong montro lahir baiti jannati tang Roma pada ben swarga. Pasal nomor 2, muntro tang Roma pada ben swarga. Roma kento antakuna zaujatuhu salihatan. Binina kuturengkus bagus. Alhamdulillah. Masya Allah. Mun andi bini saya teretan. Andi bini rok toro ocak nyepreng laki gitu teretan. Tenang tadi pagi. Ya Allah. Iberi bini iberi pese banyak akhlak. Iberi sekoni misem. Tak iberi sekali pangeng cengengen ternyata. Masya Allah. Nikah tanda na orang sesa. Bini mun saya Masya Allah. Alhamdulillah. Tak ada orang kebuang ni karing bini ni. Iberi pese banyak akhlak. Iberi pese sekoni misem. Ya Allah tinta iberi sekali paharu keruan cengengen. La ilaha illallah. Orang bini soleh. Mulani bini soleh ni kata amin Allahumma itina akikati bi aman itetepen pese aman itetepen Roma aman itetepen anak aman itetepen dunya aman apa binina solihah alhamdulillah so Allah Ta'ala kong ring bini kinto maki apa ring amal seni gala maki asadekah maki apa ring amal mun pesen na silake tak oleh ngalak mun tanpa izin na silake iki bagi silake tak ada pabu dereng nyari amal sebeda kalau pesen lake jak beri amal jak beri tak oleh dus seni gala jak amal maki amal mun tanpa izin na lake nah buru idin lagi nelpon ke lu ya kak berdeng nyari amal engkau tandi PC sebeda kalau pesen ben derma nyaman beri nih kamu mulai jin seni kanon alhamdulillah tetireng bini ke tukang aja ke di andin selaki soto aja gak dinto tetireng bini ke to sesae mulai laki gulu sampean sebagai laki andi bini serok toro oja le sama tanda tanya mun tepak ke bini si Jeremy derem ya cek le oleh cek kol tretan pala tepak ke si Jeremy king la begina sampean panepa pasera orang setro kareng bini Jeremy tretan thank you Pak sodo ja bini gitu teroan dia bini rok toro teroan dia bini bersabar jangan segala solihah ya Allah ting akabin tepak pah ketepanan lebihan benwe ini mur tretan ya Allah dui pada remak atretan teremah kain tu ampun bagian dari Gusti Allah minang kata ibadah atretan Masya Allah ngereng ini modeli kenyain lambak jaitan ki zaman Sidina Umar kak dinto beda tatangkeun Sidina Umar andi bini ceremi Pak insyaallah tak ada mun sering ni tak ada atretan Jeremy derma serba salah abri PC kasih bini salah tak abri salah alakoh salah tak alakoh salah tedung salah tak mu bet-beten selaki dibudin atretan tak nemu jalan akhirnya di pikiran kok lebih bagus matura bayi ke Sidina Umar daripada remah atang bini pahade monitor dia engkau oben ki dengudan jan kok matur apa ke Sidina Umar mangkat intara ke Sidina Umar ternyata dapat katani na Sidina Umar idolem Sidina Umar benyai para panteti ternyata para panteti nyai segigil tak kerjat si tamu abu maksaraan ben saya bengkor ya iku
mulai tretan mulai akhirnya aman ampun mare Sidina Umar sedukan rajin tretan mare man aman makonan Sidina Umar wak bertamu gila abeli untur koni suruh dina ikoni tretan intare ke sing Sidina Umar napa tahun ini kan sampean gila sentar kas engki pola na beli pokoknya habis boleh pokoknya itar ke Sidina Umar berangkat tretan depak ke Sidina Umar kolom periksanin gila mbian depak katanian mi abeli bener apa ki Sidina Umar jen gula trauma to orang nyon jalan keluar pangarana napa ni bini icompo abdina tak lem nemu sedeng kan itu terus abdina alako salah tak alako salah abri pese salah tak abri pese salah neng salah tedung salah jen cepon abdina matur ka panjenengan jalan keluar kaji penap depak katanian mi nyai saran ben se jompo iko gula mulai situ engki gula iki kiri bi nyai naik ya keng gula tak alaben sekali tahu sampean ki punten gula kata alaben ke kalakuan gula nika ikalak bini kapi ikalak nyai na atana gula begina satana nyai na satana asasasa nika bagian gula nyai na asasasa nyari kaju bagian gula nyai nasi nyari kaju ngancu anak bagian gula nyai nasi ancu anak sampai nyosoe bagian gula nyai nasi nyosoe make kikir erotoron sepenting deki beri senik alhamdulillah anak gula pun ajuan itu kan nyaman nengeneng pak iki malah muni mesereng cung saran boleh teritan bini ini surah landu pak badat ada banyak dia tuh kata morbini na otosan teritan jereng bini otosan marah pasti laki aku lomi baru malah ku pantas saya pak ya Allahumma sholli ala Muhammad teritan sapi mulja sebutan gaula mulja kita maka kurban ajuran mun andi bini si Jeremy coba langsung main kolto pak kenga ijazah nareng bini nih kanon engki alhamdulillah lah kento si nomor 2 montro baiti jannati tang Roma pada ben swarga antakuna auladuhu abrara anak esai anan kus amin Allahumma insyaallah mula di anak terojak teh tenang lagi andi pendamping pak andi pendamping kaula ajunan anak terojak tenang kula ben ajunan tretan amin Allahumma derem memutrani anak saya derem memutrani anak saya bagus pertama kali jaga deureun epon mudali pertama kali jaga kakanan sehingga jek sampai ngakan bareng haram jek sampai ngakan bareng sub bisa nih keke kakanan kento modal utama si ceciman nih teci dere teci daging kento sumber dari kakak mana bi ampun bisa ngakan halal aceuin haram aceuin subat seder halal toh makan harapan kangkui andi anak seesae Allahumma amin Allahumma sholli ala Muhammad tong singkat pak sin nomor 2 kulban ajunan muntro andi anak saya tak langkung salain ngaji salain muntuk salain sekolah jaga berenga anak gitu pasera sehingga bareng anak gitu pak bareng itu sangat mendukung non sangat menentukan nih kayak gitu semua pak sampean deng tani kan ini bagi sampean deng tani tapi putrana sampean bareng orang saya bareng orang bagus putrana panjenengan saya putrana panjenengan pak keng sapora pak putrana kiai sapora putrana ulama putran ustad, putran kiai, tapi abeng ben orang mabuk pak, teler pak, mi teler, beringa santaran ben interan, iki bagi, mabuk tentang mabuk, anil mar'i latas al wasal angkorinihi, mun bade aban bagus, bade aban coba, jak tanya ki bapan, jak tanya ki imbun, cukup tanya ki, siapa beringa, mun beringa saya keng mun beringa coba terletak
tanya lagi, siapa mi pernah pondok, mi lebur ngaji, mi terem bede pondok, sapaan kancana? Tanya lagi Pak. Keng mi bengal kareng tua, mi sal-sal jeling rateng kana, mi rosak lakona, sapaan kancana? Iki bagi Allahumma sholli ala Muhammad. Bede boleh bering si paling bahaya. Ini teman si paling setia Pak. Napa? Habi. Ini kebereng si paling setia. Tak ada sepada ben habi ini Pak. Ingin lagi. Semua sampian andi bereng, sampian andi bereng. Muni aja kawisi Pak gelem Pak. Tak gelem enggak? Tak gelem. Malah ngucap. Beres apa anjing lagi. Wisi beceng jong iku. Iki Pak. Tapi mun habi iki bekawisi noro Pak. Noro. Kong ningkong kita wisi kan sajam iki lho pahit ternyata. Prenjek bejan. Iki mengan awasin anak benih pahi larang total ternyata. Mun larang total tak bisa gula junan. Alarang anak habi larang total tak bisa Pak. Awasin saos, kontrol saos, jaga saos. Jangan pelepas pengawasan di gula sampean. Anak si bisa ku api ni kecomai pesantren. Iki mun pesantren bisa 10 bulan. Sabel tagepe reraja sorah sopar mulot mule. Iki Pak 5 bulan. Rasol mandi wel mandi lahir rejep rebe bede pondok pasak mule. Iki pagi mulai 2 bulan. Reng tua pelengen ampun teh. Pelengen teh. Iki 2 bulan mulai tak mampu panjenengan. Kenapa muni pesantren mak bisa? Karena beda pengasuh, beda ustad, beda pengamanan, beda pengurus. Teki pagi, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tretan sami mulja sebeten kaulah amulja aki torbeten kaulah hormati. Jaga kancana anak kento. Pas nomor seterusah aiki kento tretan anak mentro saya je klopain anak kento doa pakajen doa alhamdulillah cek parlona doana ring sepo cek parlona doana kaulah ben ajunan saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin doana ring sepo sangat eka parloh pijen gula ben ajunan sebagai nak foto. Masya Allah. Apa terdan? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa kento senjatana orang mukmin. Ika imma doa saya ngangkat tanang saya Pak meresolat. Waktu na sujud saya. Sampean asolat sunat, tahajud, qobliyah, ba'diyah, duha. Waktu sujud terakhir. Pak Abid asujud ikinto Pak. Matur ke Allah. Itu mata langkong. Mun bahasa Madura, cek matori colok Pak. Mun ilmu sujud lehi. Mun ilmu sholat, sampean tur matur ke Allah. Bahasa Madura, cek mator colok, tapi mator ateh. Sendiri le. Keng mun bahasa Arab, salain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tambahi Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pabanyak ikat itu. Muncak Arab tak pernah Pak ibu cai colok. Keng muncak Madura baca teh ya Allah. Andi anak pampa ya Allah. Keng cek terus nasi apalah Quran ya Allah. Cek terus nasi ahli ilmu ya Allah. Cek terus nasi ahli la ilaha illallah. Baca teh. Cek terus nasi titi ahli surga. Cek terus nasi titi ahli Quran ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baca teh tentang berapa nasujud. Cek saya negento Pak mator ngemis ngadupok ka Gusti Allah. Cek ngandi Allahul ajunan teretan. Andi si pematulah serah Allah. Alhamdulillah. Hadirin tanteretan si bejen kaulah seporaan tinggi bagi. Mari pasaan, mari telasan seporaan. Mantiren tabur ngaben panyaporana Allah. Mantiran iterima kapi pasar Ramadan. Amin. Mantiran pada oleh kapi kalailatul qadar. Allahumma
mancaran dia apole ke bulan Ramadan sipekal datang. Amin. Allahumma amin. Sakit pak pengsompeng mancaran banyak manfaat ben barokana. Mun bener kento murni paparinga Allah, keng mun salah murni dari buduna ate kaula tibi ben kotorah ate ten kula tibi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.